Kajing pleno Jeremiah ni thulupa. Kalinong kabaar pulai katkhot san hadu pra. Utrai ulaong kan poi kaya habangan penmi hau David ya utnat ubahak. Une ukuan unsin shar da kajing stan pon sale ya kabadai bat kabahak kalengkari. Endalong siam mau kipa Juda kinsa shingan bat kipa Israel kinsa imsuk imsan. Kinsa khot katang ya utrai ka hok jungi. Kaya kalapay uang utrai haba kipat ba kinam smai shu danga kum ublay ubaim ublawan yalam ya kipat Israel nari Egypt. Kinsa smai pinban danga kum ublay ubaim ublawan yalam ya kipat Israel nakari kabashatay pada kiri kiba ngalapin sapret ya kikeleng bansyong biang hari lajong. Kaktian jong utrai. Kajing pule na gospel bukhoj kat kumu Matthews kalanong kabanengkong kadkhot khat phra haru arpusan Kajing khai Jesu Christ kalong kumne kakmi jungu kamaria kalaite ktin baru Joseph Henry Shwa bakin yepoi Hashem bakalapun na umensim bukhoj Kumtau Joseph utunga chungka ubalong bahok badum kwa bantat rong eka ulamut ban pelait no eka jar jar Henry kadbau dang perkhat sipang kani wangel utrau lapau hau hagajing pos new padulaong ko Joseph kokon David pat khau ej basim tengah eka Maria nabai tai balaseng ilong no mensim bakhon kan khayo khon bat pin khot kerteng Jisu yu Namar un penim milaki paj naki pop jungki kani barok laja ben pendep ya kabau trai ulala kren daw nongi thulupa kathei suti kan chapun khon perkan sakhayo khon paden khot ya u Emmanuel kabamut ublei udon batngi kumta bau Joseph lakendit na bathia ulale kumbau angel trai laptha ya u babla shim tengai ka Maria Henry umsem laya poi batka shuabakan khayo khun jungka par Joseph ula ai kerteng yu Jisu ka gospel jong utrai